Organizacije Republike Srpske saopštili su da je više saslušanih građana srpske nacionalnosti zbog stresa prilikom istraga koje vodi SIPA zatražilo pomoć ljekara i opštinske boračke organizacije u Višegradu. O tome su danas na preskonferenciji govorili i načelnik opštine Slaviša Mišković i narodni poslanik Miroslav Ković. Nakon što je početkom marta misteriozno nestao ili odveden od strane nepoznatih ljudi, uglavnom u Kapuljačama, Mitrašin Glišić iz sela Prelova kod Višegrada nikada se nije vratio supruzi Gordani, ali je zato u ponedeljak nakon prijema policijskog poziva nestao i njen 19-godišnji sin Slavko, koji se javio telefonom i rekao samo da je u Sarajevu. Evo, meni je u Sarajevu, sam trašnjom to s ocem. Hoćeš li doći ti vamo? Reku, šta ću vam ja noćas tamo po mraku, ne znam s kim i kako. Kaže, doći ću ja s njima. Ja sam ta nazvala supra, pitam njih, hoću li ići. Oni su meni rekli, mi ti ne preporučujemo da ne ideš, ne znaš s kim i kuda. I ja sam njim nazvala da se hoću otkazati, a sina bio telefon nedostupan. On je uključio svoj telefon i nazvao, pitao šta je bilo, ja sam tako rekla i telefon je se prekinuo i više se nije javljio nikako. Načelnik opštine Slaviša Mišković je rekao na konferenciji za štampu da se u posljednje vrijeme od strane naoružanih nepoznatih ljudi u civilu i pod Kapuljačama vrši stalna presija nad pojedinim građanima Prelova. S tim u vezi konsultovao sam i lokalnu policijsku stanicu gdje mi je potvrđeno da i mimo njihovog znanja dešavaju se te aktivnosti na područje opštine Višegrad, što izaziva jednu izuzetno negativnu i složenu situaciju u opštini Višegrad, tako da su određene grupe građana sa tih područja iskazuju i mogućnost samoorganizovanja. I očito je da ovakvo samovoljno ponašanje pripadnika SIPE i nelegalno, koje traje već 7 do 8 mjeseci, mora izazvati kontrareakciju srpskog naroda. Imamo vrlo ozbiljne upozorenja u opštinskoj boračkoj organizaciji posle 8 nelegalnih ulazaka u srpske domove, da će doći pogotovo u noćnim satima kada vršljaju ekipe SIPE na tim terenima do samoorganizovanja i samozaštite. Na kraju smo došli do klasičnih otmica. Otete su 2 čovjeka, otac i sin, i moram ovdje javno da kažem da se radi, nažalost, o čovjeku koji je mentalno zaostao i apsolutno nije svjestan svojih postupaka, niti može sam da radi, niti da opstaje u životu. Na preskonferenciji je istaknuto da je bezbjednosna situacija u Prelovu izuzetno ozbiljna.